borci i naoružana policija ima na stečajci. Molim ve da kažete, dole kod Arama ima naoružana policija koja je dovedena da ne gazi i da ne tepa. Molim ve da date. Ovo je sramno i žalostno što nam raboti. Budi bez lep, pa i doveli celu miliciju, celu Makedoniju da ne tepa i da ne gazi. Sramno i žalostno. Samo hvala gi na momci i na policiju, što su stvarno ljudi, što svađaju našu golgotu i sarabotuju sa nas. Sram da gi je i na vladu i na Trajka Veljanovskoga. Zašto je doveo na oružanu policiju? Zašto? Na svoj narod koji ga je glasaja. Sram da mu je. Da dade gospodajir da ne vidi njegovo najmilo, da se muči kako ovaj narod. Sram da gi je. Deca njini da se muči kako naši. Oni da nema dinar pare u džep kako mi što nemamo. Sramno i žalostno. Pustije li neki od vas Ne, ima dostavljeno dopis ubavo učtivo sa potpisom. Lažev deka nema daden. Sastoj se ogradujem deka nema daden dopis. Lažev gospoda gore od vlasti i Bratanici. Nekev da gi puštiv, zašto? Zašto ne smijem da se soči oči u oči sa stečajcive. Ne možem da kažem ne pre stečajcive. Sramno i žalostno. Gospoda dade ruka da mu se isuši na toga koji je glasa protiv. Gospoda dade najmilo da mu se pati kako naši deca i mi. Oni da nema vitre lekovi da kupi. Oni da nema korka leba, oni da gi čeka praznici kako nije site. Daj da gi poručimo nije stečajci. A naoružanu policiju što da je Trajko Veljanovski ima da prijavi. Prijavu ke mu puštimo zašto neki specijalci doli naoružani i čekali da ne mrzgali da ne tepa. Sramno i žalostno. Ke čekamo kraj na zakona da posle ke vidimo. Ke vidimo, ako ne se izglasa zakon, idemo do vladu dole, a od jutre natamo druge merke. Šatori i fantomske maske ke turime na glava. Za da ne prepoznaje više. Za da možemo na lutriju da bidemo primjeni. Za da možemo naši deca da učimo na fakulteti. Za da ne nam istaruje deca od rabote. Za da ne nam istaruje muži i žene od rabote. Zato i sa fantomske oni fantomke, stečajci ke dovađat više na protesti, zašto velat deka smo nije beleženi i za nas rabota Makedonija nema. A lažat včera deka ke ne vrabotuvali. Sramno i žalostno je deres je vlada, znači, kiksirala do daske. Demokratija je jučera bilo dan svetski na demokratiju. Demokratija je mrtva u Makedoniji, da se znaje.